Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Album za Marke. Pozivam vas da se pretplatite i ostavite neki komentar vezan za današnju epizodu ili za kanal uopšte. U današnjoj epizodi ću predstaviti šta sam kupio vezano za filateliju preko interneta ove godine u julu 2022. preko sajta Kupindo. To je paket filatelije koji u sebi uglavnom ima maksimum karte, dopisnice i koverte. Pa da počnemo sa predstavljanjem. Prva je maksimum karta, posvećena Milivoju Milivojeviću. To je na maksimum karti je prikazana njegova rodna kuća. Što se tiče samog izgleda i atraktivnosti marke, a i same maksimum karte to su mogli malo bolje da urade. Prigodan žig je sasvim dobro urađen, dok maksimum karta izgleda nekako ispravno i izbledelo. Sljedeća stavka koju ću da predstavim jesu 4 dopisnice, razglednice ili tako nešto, ne znam kako bih to nazvao, štampane povodom 50 godina rada društva filatelista iz Sombora, a na njima su prikazani prigodni žigovi iz perioda od 1957. do 1980. godine. Tako to izgleda. Znači, u principu, ovo je žig. Prigodni žigovi su za ovu potrebu odštampani. Svi uglavnom izgledaju isto, samo što na prvoj se nalazi odštampano zašto je to tako rađeno. Napred se nalaze odštampane žigovi, a sa druge strane se nalazi spisak kojim povodom su štampani. Ovdje su prikazani malo krupnije nego u prethodnom izvoru koji sam našao. Prethodni izvor koji sam našao je bila knjiga 200 godina pošte u Somboru, gdje je rađen prilog koji je napisao Ivan Bužnić, a to je 65-godišnjica Udruženja filatelista Sombora. Tu su pri kraju isto odrađeni prigodni žigovi, ali su urađeni jako sitno. Vidim da su na ovoj strani odštampani prigodni žigovi, a na sljedećoj je tekst. Umjesto da se na jednoj nalazi žig, a na drugoj tekst, oni su to uradili onako. Žigovi su sitniji, ali dobro. U svakom slučaju veoma koristan izvor za filateliste i one koji žele to da se kupljuju. Potom ide jedna dopisnica razglednica sa motivom pecaraša u čamcu, s druge strane nema nikakvih podataka. Štampana je povodom Svjetskog dana ribolova iz Sente 68. godina, evo ovako, da se vidi žig. A i ovako ćemo da prikažemo taj žig, a i tu razglednicu, jer su veoma zanimljivi. Poštanska marka i nema neke veze sa ovim žigom, ali i sa ovim celim motivom, ali dobro, nema to veze, jer za mene kao nekoga ko voli pecanje je to izuzetno zanimljiva objava. Potom idu 3 poštanske koverte, prigodno izdanje povodom 50 godina postojanja Udruženja filatelista iz Sombora. Sve su sa različitom markom, ali sa istim motivom odštampanim. Kako se zove? Znači sve imaju istu prigodnu kovertu, isti prigodan žig, ali je korišćena druga marka. Pa možda ih ima još iz tog perioda. Potom ide jedna poštanska dopisnica sa žigom iz Sombora povodom 40-godišnjice Batinske bitke, ima odštampanu vrednost. I žig na 2 mjesta
djeluje mi kao da je to neko ko je imao žig iskoristio pa je napravio jednu ovakvu celinu. Sljedeća je povodom 40-godišnjice oslobođenja Novog Bečeja i međunarodne filatelističke izložbe u Novom Bečeju. Taj je mnogo bolje urađena od prethodne. Ona ima oštampanu oznaku, doštampanu vrednost, to nije odštampano, nego je doštampano na tu. I ima veoma zanimljiv žig, koji sad ovako izgleda. Naredna stavka jeste treća pokrajinska filatelistička izložba. Prigodan koverac Saveza filatelista Vojvodine, ništa pretjerano ambiciozno, ništa pretjerano nabuđeno. Vidi se ovaj oštampani žig i piše to. I tu je poštanska marka sa prigodnim žigom. Naredna stavka je Maksimum karta iz 1987. godine. Ona je rađena povodom međunarodne filatelističke izložbe balkanskih zemalja Fila 11, koja se održala od 19. do 26. septembra 1987. godine. To je prigodna marka, dobro izgleda. Ovdje vidi, ovdje Maksimum karta je u sličnom modelu, malo drugačije je raspoređen grb grada i uz to ide i koverat prvog dana koji je fino urađen, ali nije nešto pretjerano nabuđen, kitnjasto. Jedna stavka koja je meni veoma zanimljiva, to je Dunav Fila 80. To je četvrta filatelistička izložba Dunav Fila 80. godine. Ovo je prigodan koverat. Ovako to otprilike izgleda. Ovako izgleda koverat i pečati. Sada dolazimo do dve stavke koje su meni veoma zanimljive, a to je su falsifikati. I malo je čudno da su ti falsifikati, kad su pravljeni, ne znam ko ih je pravio i zašto ih je pravio, ali mi sada cijena 30-40 dinara, odnosno 30 eurocenti. Koverte su korišćene prva pokrajinska filatelistička izložba iz 59. godine, obadve su koverte takve. Poštanske marke su prikazane povodom, marka je prigodno izdanje povodom otvaranja muzeja PTT usluge, međutim marka je iz 58. godine, koverat iz 59. godine, međutim žig je korišćen za četvrtu pokrajinsku filatelističku izložbu Dunav Fila 80. Znači za ovaj koverat i za ovaj događaj, taj žig je korišćen za ovaj falsifikat. Treći falsifikat isto takav, to jeste prva pokrajinska filatelistička izložba Subotice iz 59. godine, isto poštanska marka je korišćena prigodno izdanje za otvaranje PTT muzeja iz 58. godine, ali su korišćeni žigovi, ne znam da li to može ovako vidjeti, ali ćemo to da prikažemo i malo preciznije. Znači, neko se potrudio da kreira falsifikat, ali taj falsifikat je sad postao bezvredan. Ovim polako privodim kraju ovu epizodu albuma za marke. Prikazao sam šta sam kupio i pozivam vas opet na kraju da se pretplatite i ostavite komentar na ovom kanalu.